আজিৰ দিনত মই যদি কওঁ অসমত যদি লিডাৰ আছে এজনে আছে, সেইজনে হ'ল হাগ্ৰামা। তেওঁৰ সমান উপযুক্ত লিডাৰ আজি অসমত উদাৰতা এতিয়া ক'ব। তেওঁ তেওঁৰ সমষ্টিতে যিটো আদৰ্শ দেখুৱাইছে, তেওঁ মাইনৰিটি মানুহকো কেণ্ডিডেট দি জিকাই আনিছে, বেংগলী মানুহকো কেণ্ডিডেট দি জিকাইছে নাই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকক লগততো লৈছে আৰু জিকাৰ পাছতো কৈছে যে আমাৰ BTADত কোনো ধৰণৰ অশান্তি কেতিয়াও হ'বলৈ মই নিদিওঁ। ইয়াৰ অৰ্থ কি যে যিসকল তাত জনগোষ্ঠীয় বা বেলেগ জনগোষ্ঠী আছিল, তেওঁলোকে যেতিয়াই আঞ্চলিক দলটোক সমৰ্থন কৰা আৰম্ভ কৰিলে শান্তি বিৰাজ হৈ গ'ল। আজিও মই ক'ম, এই যে অসমীয়া, বঙালী, বিহাৰী, মাৰোৱাৰীৰ মাজত যিটো বিভাজন চলি আছে, সেই বিভাজনটো এওঁলোকেই শেষ কৰিব পাৰিব। যিসকল উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী নিজকে দেখুৱাই আছে যে আমি এই মাৰোৱাৰীক বেয়াকৈ অপমান কৰিছে, কৰিছে, সেইটো নহয়। মই সেইটো তেনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দলত যাব নোখোজিম যিটোৱে উগ্ৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদীৰ পৰিচয় দিব। মোক লাগিব উদাৰ জাতীয়তাবাদী, মোক লাগিব আমাৰ চুকাফাৰ নিচিনা জাতীয়তাবাদী, মোক লাগিব হাগ্ৰামাৰ নিচিনা জাতীয়তাবাদী। ঠিক তেনেকুৱা জাতীয়তাবাদী যদি মানসিকতা মই কাৰোবাক দেখা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় ক'ম যে ইয়াত থকা বঙালী মানুহখিনিও অসমৰ বাসিন্দা। তেওঁলোকৰতো চব বঙালী মানুহেতো বাংলাদেশী নহয়, কিন্তু চবকেতো সাঙুৰি লৈছোঁ আমি। কিন্তু বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত আমি একগোট হওঁ। মাৰোৱাৰীখিনিও ইয়াতো আহি ক'লো নহয়, আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পাছত কোনো মাৰোৱাৰী, কিয় মাৰোৱাৰী কি আন্তৰিকতা নাই অসমীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ? নিশ্চয় আছে। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা তেখেতেওতো কৰি গৈছিলে, আছে। তুমি জগাই তুলিব জানিব লাগিব। আমি আঁতৰাই পঠাইছোঁ। বিহাৰীখিনিও তেনেকুৱা আছে, জগাই তুলিব লাগিব। राज्य के माननीय गोनान था बोलनी साखी जानाए थाकाय बेओ जन जादन बेओ मोन से समाए खिरा लानाए आबा फारलिंग नंगा रायजो राजा भोरेन लिजिंग खोताए नाय आरो सुलाए नायनी दाव बाय नायनी मोन से गोदान माइल खुंतिया जायनी पिता को जूजिनाय सावराय नाय आरो मोजा थाकी राना ने गाय सन्नान जादन। BTR के नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री हग्रामा जी, मोहिलारी जी और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होना मेरे लिए हर्ष का विषय है। आज का दिन BTR की लोकतांत्रिक और विकासात्मक यात्रा की एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं सर्वप्रथम श्री मोहिलारी जी और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। यह क्षण न केवल एक चुनाव प्रक्रिया के परिणाम है, बल्कि जनता के विश्वास और अपेक्षाओं की पुनः पुष्टि है। श्री मोहिलारी जी इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है। वे BTC की स्थापना से ही इसके विकास की दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उनका पुनः निर्वाचित होना जनता के उनके प्रति विश्वास का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ बोडो समाज के महानायक बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी को नमन और वंदन करता हूँ।